o te fifi e o folo fa mafataru fatu I lau pai moanga le dei vanga fo o le afiafia mantou I American Day. Da ua sa vali atu le vailu wati in se fulu pale iwa minuti o te nei dei tu la lua. Wati ale lua ia mantou I America, California. I le aso fa reile le nei aso losu ma le fitu o le masina. Lo nono le dei tu sanga lua fe lua se fulu ma le lima. Na tua mai foi. Ya ole afale dei o le tusanga tatu te noa ia yuni wa tatu te noa I le vai luanga nga le mu o le dei fu tusanga. Ya, good morning ya o tole mafuta bai New Zealand me se fo Samoa. Ya, mara tua fo. O tatu ma le tatu fai ngā malanga o lo sau dei le tatu Blue Wave TV. A mawana ia vanoa. A ole a fo I le taimi pe vave pe tuai po le a fo. Ya ai tela ina lifa I tato faita waso mo matou I America ne o le la fato matou waso for Riley. Ya e waso to na ile dai tu o le lalo langi ma le dai tu fo I ke lope. Ya ai ono le fato matou waso for Riley. Ya o bela le o le lava matou te minoi mo matou nga lue matou tua ile dai tu fo I le lalo langi te li. Fa aso for Riley. Se mare mafo fo ka ka ni fu ko nga mesa o ikamiki la le fu tau fa ia disi ma meri mai fa woi kai early ka ko por kala me ia tau to fa ia le tala fu ile ali fa ia wa tele le au meri mai ia a faifo ia pole ala le temi o le wa tu wai te o le te ia u se malo moenga ia o le tau o le dei asiata ya fisuisu ya le tau sira mai a me se foi ona o tūlanga I le situation o matou I nei e iai vaenga e matou te move solo ai ma feta aloloa ia ya a mawala na I panga noa ya ona tau mawhaila ia whaili tātou por kalame ya I le nei foi la vaenga o le fiafi lela ua houli matou o luas furu minutu te ele tu lai lua e iai le tali tonunga ua luas furu te ele iwa le tai au New Zealand. It's good to have a morning to ya on Saturday morning. Yeah, I told New Zealand. Yeah, I like what was it for it? Another morning in Samoa. Yeah, I want to early morning. Ala mo tatou I Australia. I believe what was it for it? I fit to Australia or maybe 6. I don't know. Yeah, fiala ya ilunga. Fiala ilunga inga fisika ku ori wala vayale na. E wa ilali te tunga. Ya malo afu ai la o mo le lofa male ngale le yo tatou ma te sidi le langi ya ilona lofa tau muli ya o mo fai ai ona rua furu le vanga fo le aso le soifua ma le ola ya o lupe fo isa va o se o le o tatou fu fatasi e lungo pe au manga lungalu o le ea o lea o te Anaheim la le tau si mai o lea o te nei Anaheim ma malanga mai male fionga ya tole 4 anti ai lupo ona e ia le fa moe I le afiafia na nei e tau ola ia o fa moe nga fa le ainga ia o mafua ona tu war mato o malanga I o le pitonu o Victor Vio le mato te apia ia o mo wala le nei lao e toi malanga mai ona o fofuanga fo ia le ainga na nei le afiafia le tau le ono o le ala le na ua tonu ai le tofa le fionga le pule ia a misi fo I o le tatou por kalamene ia ole atou mawhai e whai tatou por kalame ma wawe whai at least ia whai e sao o le kele o kanga kamantu wā le fia ia au te whai atu whato atou understand for I matu situation pe au tou malanga merige e kungu e ser kele tele la hele winga ola utala e uma kunga mako post tatu ilunga whate ta inga e tā lo le fia whai tatou por kalame ai mako waku ka avale lunga le awala oh my good boy tusa ole ta avale ole awala ole distance sa tauna sa tau maybe na tol su minuti ai uma e nga wutu titi tu la male afa peru tu la yes ole matua traffic le anga faya o California ole ala na ti fa malu lu ai fa unono pa ia so tatu tunu
ia te ua tau pe mai so le se aka me ka mai wali e se taimi ma we sa le pese foi lele please understand my situation. Yeah, o le situation nga le fea ngai ngai vi kai. Yeah, e posta to a godfather i lunga. Yeah, tar fia amata posta to e tatou matou umane o au. Yeah, e live atu. Yeah, e pangalia. Yeah, na o le tau fusu o le matou avita vale le fionga ya lau matia. Yeah, male malunga isi o le pisi tele. Yeah, le mafuanga la na ya la ina mawala ngai pa nganone. Yeah, wa manatu. Ole a fai sina tatou proclame ma fai sina tatou faso ma batu na disi o tonga la la foi la le to te sina mai ya ele nei vanga foi ole aso ya o so atu ile ha o ya ya ma to america ya o ti lo nai fa fanga re mo ele skanga kai ko ala ya malo le o sai malo le la pale ya ele pa ia o tatou o tulu po fe lava o lo e pa o mai ai ya lo nei leo ya ba to sina mai faatalofa ma ofo o lofa atu malo le folau i lagi ma lei fua maia i luga tafiolae la sanga momoe fa bedis ko inga la ko sanga momoe o le fasiru la sanga faia i fea le fale moe o le fasiru kala ngale ko ai le loa o le se me ai o le va le tauna fea la maia i luga fa se kuka ala fa fanga le moe la tauia ata lo fa joy ma wo fo lo fa tu ma lo le soi fo maua ma lo le langi e mama ya ata lo fa wo ma pa anga ma mai le tatu por kalame o le tauta ya ata lo fa ma o wo fo lo fa tu ya o so fo ya sa tele ai na o tango lau ma tu le tele le mauswafa o ke fa ta lo fa tu ai pangalia ya o ka le tau to a tele o tatu io e wingo lo fa mtalanga ia o le ala lea ia malie a feno to finanga ia fa ia fo ia latu no sitasi lua to ia malili ona o le to tele o tatu no o le tatu wa prokalame te fia fa mluia tu le so fa na u le so na fi ia ai ona sali mo wa se ma no tatu prokalame le so na fi belia fa mluia tu le so fa na o le fine le ano fasino i le uso ia au nisi ioe sunga ia au nisi Kareen ia po ole le uso fo iwa i longa i sua fasete fano le sata mo e ai le maila valu se lau ta longa fu i sa siampingi ele te maloa mawhai masui o sa moa o si onalo la lesa a jono na fitu le so na nafi dream big my princess, may your 7th birthday be the best, full of surprises and fun. Whamanuia le li'i ia te oe le afafine. Yeah, se taimi posta tu lungo te le loa if Ryan has got that up for us, but it's all right. And I believe if I'm younger le tua ya mo oi fo ile afine mo le tua if I'm younger mo lo waso soi fo. Ya but to tele na vodi so tato. Fabri no to waso soi fo. Ana nafi ya ai me se fo. O le nei fo ya so. Lisi Navarez ioi se nga le kele o kala e kere ko se we asil malanga ana nafi wa matu wa vai le matu au malanga mana yo si matu ta faunga le Universal Studio le so nafi ma wai le no matu te malanga tuai ya le hai masesi sa vangoa e o fair prokalami ya le va fo Victor Viol mai ia nga Universal Studio olo toma mawafu ya la na le sitato por kala mele aso na nafi ya e pelo fa yatu e mawalo o e traffic in nei California e mawalo o le traffic ya TKO lo mafufu nga antoa le la wo ye mana tu mo fo sia lao le wo ye nei tu tono le nei fo I fale mana ya mal hotel ya la failita tu por kala na wa fe fatalo fa fe o yo le tala le lei au fa nga luenga to tof ya le tua malo ya le tautua upu malo le tautua matavela le nga luenga le tua
Le fu a maka nga koe mangu mai lunga karangoanga I te heksa whawhianga inga. Whakua I fo. Le fu la koe a maka nga koe mangu. Angu sala a lo ke so. Pa mai tala isi to ina la a mangu lima ngā mele lo ke so. Le fu la to a mata. Ona doe sawi luma le tūlanga lea. O le whakarangoa inga o te heksa whawhianga inga. E wa mantua le HRPP le na la tu avina wa uma na tau le whamistonga. Ia ua malo whiwhiau. E oi, man kua mai foi. Ia, ave whamasingonga ia o aku foi la ia leo le fast mana tua mea. Na atu e tongi I whafona mea leo nga. Au au vai atu lai whitustusia inga nisi o tangata. O le whainga kai o le mea leo. Si whakura o kala langa eo, pero vetu, e o rolo whajalo whaiwhawhianga inga. O te nau nawa I whaisinka mai kala e winga, whasoa nga I le tautua langa e le nāmare la ina le tautua na I whawhianga inga. E maria ia. O vai atu I tustusi inga nisi. E pei, ai mai se rangisi fo ia o whaiwhiau, wa o whainga karma ka upulea. E whainga tātele, pe a whai, e o fo I whawhianga inga, e iei whawhianga inga la tote I o ina. Ko kongi text. E iei whaiwhiau la tote I o ina, e iei fo inisi, ta tia la le whaasoa tangata lo tele leo ni whaiwhiau. Ai ole atato wola inga I whawhianga inga, I le la tau whinangalo le melea. O le memari, e iei si whaiwhiau e agree, e iei si whaiwhiau e agree, e se mai la I le sa vali na avele e whakasa, man le tele o nisi o whaiwhiau. The majority, I know that for a fact. O le majority lava, it's it. E li sa wai kako alu le mea sa wai tu kako hu. A o nisi la, o le whawhenga kāla o le mea lea. Ua o ai lunga o le social media, ua public mai ai. Whinga ngalo whaalia o nisi o whaiwhiau. A o nisi o whaiwhiau, wala kama mai ia. E nisi whaiwhiau ea kama mai fu le tula u te le nganga vale whaiwhiau e le whapele. E kama mai uma a le winga o te whaiatua. Tūlanga fwoi le academic. E nisi whaiwhiau e whaiola ko whailonga. E nisi whaiwhiau fwoi le whailonga le academic. Tūlanga poto salalau. A u whaila la ko kuskusinga. Peila tau te iho e ina te tauna te tongi fia. Ia. Te le loa ia I whaiaku au tau te ia e ia masiata e whatua le tua lalo. Ele vai le fala o oto. E tonu ho le tangata I ona manatu e ui o la wata oto le tula fono ma whai unga wata oto mai ai. Mo koe kongi I whafonga mea. Ai ia tea. Ia. O la ofisili au ke fisili ai inisi o whaiwhi au le wa matana public o la tō views. A la tō views o ilele mwhapea mai. Yes. E ka kaungo kong. O la ofisili ala. Ai se hanga le public ai mua muaili ila ngaya mea. O fia e anga e ngofo I manga. Turo, o fia anga e ngofo I mane angoa I o ngā mawhaufonga manga kaya. Ai se ana le sausuro muaila I whawhia ngai ngana na tu mai ma mai se maunga I mani mata upura. Tatu ai fo. Iwai pe o lesi e pe fia loe whaali manatu marangona. Whaali lana viu. Ia, ina ua o mai ngai kai mi walanga langa kuila e papa kuila e pare nga vea mele nga whaia. Ai kai mele ila nga ai kuila e pa maluki. Ia ke ronga ngofo a le sia marafilafi malanga viu. A lela ua fau la ili meo le viu le ua yei. Ia ona ua langa mai lunga i HRPP wa mana tua me foi. O I tonu wa le isi vaenga ke le lava. O le palasi HRPP. Au ne ngalo. Mana tua mai fo ina matua lapata I lava I le sa avea ma speaker. Mua. Po le speaker muli al HRPP le sa iai. Le fionga le fascina, le fionga tole fopo, le fionga lau pipetil, le lau pepe, to o manino. Tole fo fa fisi. Nenga, failanga kuala lo ya kuila epa inga ua kango kuila epa e faile melea. Na failo ia I malitu alalo le to inga. O le amatanga lea.
o le to ilano le HRPP. E le isa se, ia ula, a whaapea loa la o le ua ka akikia uma mai ange mea makukupu mai, ore ko ilano le nga amaka mai e inga. Ona ua o a i ngā ruenga le tua, ua kango iai le lima o kangaka o le porkiki. Fo i le e tau mawhai, e tutongi ma tau mawhai e suia. O ke rei rola po ai si musu ngai e maua i si whai whia. Le e pe e koe o mai e koe kaulanga mai le mea lea inga i e koe whaaua. I'm just saying. Po ore mea ea o whao ngā mai musu ngā lea nganga. Po ore mea ea ua ku musu ngā mai whaarongo ngā lea nganga. A ua karangoa mai whailonga, po ua karangoa mai fo i emotion. Yeah. Na ona fata o tu fa pena. Ai te siri na mata u le fu amat. Ala na siri ya ia ko le pa. E ala usa ka ko maro ka ki pe me uta o tu ye tu la fono mo tu la mo ye. Ya fata lo fatu ai fio yo le tala le. E ye le tatu fata tala no nga nei se taimi ele o tu e mamau. O le tatu fata tala no nga. O sui o le tatu komiti sa alo fea ngai ma le fa masinonga i Samoa. Ia se ia fifio mai. Ia se i fai se tala. Ia ua Samoa. Ma le whaafafonga maua. O le taimi ala o te vava ai atu ai. Please, Ryan, let me know when our guests are ready to come on the Zoom. And then just let me know so we can go to the break. E whai mo ngangua hulanga o le kako producer ne yasu. O le o produce mai lava i le Victor Viola tatou prokala me le sunga ya Ryan em tofo Ryan o niwi. I o langa o la ua peko misa o ke le lopo fe ufa i vai o misa langa o le aso asto na ile ne ni usila. Na la ua malo lo le lava misa la to wia. A o le ama tua i o le ama le ufa i sunga ya Ryan. Ia le tūlanga o le tātou proklame ma le producing o na inisio vaenga o le tātou proklame. So let me know when they're ready. So le tātou whaatalinonga la le nā mua. O le kako whakarangonga mua. O le sui o le komiti. Se taimi whaelo mai. O ai lava po le fionga fi po le ai po le sunga ya la po le tofa ya li o whaatau malama po le tofine ya lise. Ia po se lo ia fo. All I know, o le iei tatou whaatalinonga, ma sui o le komiti sa pale whiangai. Ia ma le tatou whaamisinonga. Whaamisinonga le reo ka okungi, e ka okungi. E lau ia o ke topa. Ia lona, i unga po le taunu unga fo i po le ale, ma enga o le ata o tuma iei. Ai, o le maalia walanga o le whaatali tatou matatele o nisi o tatou vaenga tatou te whasoa. Ai, au tatou iei le tūlanga le whewhiau. Po le hase la ngonga o kuila e pa ma le HRPP na ona o fai atu whapia. Po le hase o la tau la ngona. Ile la hunga le sunga le whaiwhi au. Whawhia ngainga le sa whai e sa lolonga. O le vitok mau o sunga whawhia ngainga ale kalesia whapotupotonga ale atua. Assemblies of God. E sa le lolonga. Le sa whia ngai ma le sauninga lotu fo ina le HRPP le sa whai le motele sa la whai. O le ala o ke fia vesili, lo ma fafau. Po o le ala nga ele i ia se si wa o fesili sa. Ia na ona fesili ya fo ile le fa au kafa kafa. Ai po ani la ngona o le tai o le tuangai. Ia po tai o le HRPP wala ngole ko yengi fa nga malo fo ile le ngi kaimi. Ma le lato sui tai. Ma le vaenga fa au fai atoa. Po o le aso la ko finga ngalo inga ua malele pe sa ngoa pe pa ursunga fa fia ngainga ile afeka la pepe ile la ko afeka la mo pepe fo ioi leanga o le a tu utala loa o le a makua ku kala loa maku fawinga le so ka fainga o pepe ai le aingi la ko ia inga le aingi ku langa fa pena ma dai ia yo se ngwa fia o le wa uno fonei tu lo ai avatu le to fa fonga sa mo se ko fo i mara u kana fa fia nga fo ile le sa le Peace Chapel
I le toi nā tia nā mea, Samoa unoi. Few weeks ago, a month ago, na whai eila na saunoanga I pe tesalava. Ma ia tā uai. O so se pāki ia e ka uai sua whaole tua, e malaya. Por kiki. O makua siua are viu ar whawhiangai. A lea, ola o whaalongo fo i ke lea o whaiwhi au e aku ma whai loku o lea vahanga wha uwhai, ma ia vahanga wha uwhai. E ai message direct. E ai foi message e indirect. E uma e ngai ke kau ma whai e whisiringia. Pore ha ele winga o lea mea, pore ale winga. Peila la utala leo ufa, tu sau Samoa. Sunga whaiwhi au ia Samoa. Direct i o langa message. E ma laia. O le fisili la leo ki fia fisili e le whaiwhi au lea. O le fisili, it's a genuine question. Ai si alanga pa ua le HRPP le fast. Walanga saka kaunga mala, ia la le, ia le fatu tua i le tu. Saka kaunga never, they should never have won. O le fisili ngā le fisili ro mafufau. O le fast la should never have won the last election. Leanga lewa already pipi I ele ngō le kua. Faa tua I le atua, Samoa watasi. Sa le kakau langa ku. Langa lenga whailangkala. Wa umango ufai I lo uku onua. O le mahania la se whea tula utala. Ai ona o lana tala mua sa whainga o longa ku orua. E le ila ngonga o mai kawaka. Lono winga a toi refresh le mea ako le fafo e le ka ua walanga ki le fo ikanga kai follow through si e whai whea. Ai ta ua I. Po o whiao ka oku konguai. Le me ta ua whai whea e monia na upumana folofulanga. O le me ka ua whai whea e sau ngoa mai le anganga. Musuia le anganga. Ma le me ka ua whai whea e sau onga emotion waika. Now, toi fo ila langa wa ua makua le lei o au le me le o lo reading o le inga ma vai lenga o upu kangaka. Fa mai le sau ngoanga ale whawhia na inga. Na o fai I lo utu o lua. I le mea le ilanga viu lea. So o se porokiki po se vaenga wha upwai wha o ngā lengo. Longo winga. Ngā whai I longa ko o lua. Ai le I whai ara whai ngā pāroka o lua whirua kasi. Lono winga ngā whai o le kaimia ngā lonja I e la auli. Masui wha avai o le fast. Le ingoa wha atua I le atua Samoa utasi. E mau ki ngoa o le kaimia ngā wha sanga I loa ma Samoa. Whai I longa ko o lua. E mālaia e le ku. A tau moa mai. E mau ki ngoa o kai minga wha sanga I loa whailo si o kōrua. E le ku. E le ku e mālaia. Ai ua ke I le ku. Ia wiko. O le whango fia whasoa nei mei. Ia rango me mei e. Ai ua ke. E mau ti noa o le la ua tala le nā. Le nā fuain wha mai ngā o loa o ngā kai peke sa. Fia sua se rako kai mi makuila epa. Lono winga, nga umalonga whai e Samoa I longo o lua e mālaia le fast. Langa la lua launch mai. Ai le ikupu election. I think 8 months or 6 months before the election. Langa ole oke kanga read between the line. Lana whaato whala inga I langa launga. Whai mai. Nā lai lona mawhiso tai mai mamau mai laro I pētesa. E mo se kai mi mar kai kai. Longo winga ngao mai e mo moli le kai kai. Longa manga. Awe ke pore kura epa. E mālaia langa la rufa ingoa mai le ngō le kuar paki au ke pole malo ale I chapipi. A lela ua uma e ngei le pāroka o le lua whirua kasi whaia inga. Now, remember mai, e akangia mai ngā olongo o lua uma whai, maybe o langa e ka le sia inga whai ei, we don't know. A le ua uma whai I longo o lua. Koe whai mai, ngā o mai lo le ai, e wha ma whanga mai a kuila, e pape wha mahalo si au. Longo winga ngā o mai whaila a beha le message ni, ai umange le pāroka o le lua whirua kasi, whaia inga le HRPP. Now, wha mata ana public Samoa unoi. Whaamata ana public peila o langa mea le ua whai. Whaamaka anga public mai kua I le kaimi o le rua whirua kasi. Whaamaka ka ai pa ule HRPP. Whaamaka ka koki koe vai nisi wa kumu loku lea.
no o ama fau ma le o ke fa so aku o wangi ka mai fosesi a wala ngai ka kaua ka ko io inga le ka ngaka o le akua e mongi mfa maongi anga valo anga e le pepero o ke makea anga fai e unoi le mea lea publicly i le lua fe lua kasi mfa pe mai HRPP don't you worry e malai al paki fou lele u fa ku mai le ngare o fai le ngore e waka ua so fole so don't you worry ai o manger pa loka e malo war fast ai no ko yongi sirero e wala nga anga ulo ko kire ko kar ko winga o ma kwasi se ya le ko inga varo anga now wo umala le paro ko lo firu kasi wala nga olong ko o wala fo mai nga fai ai a o le ala o ta penal tatu pa lo ta le ala fai ni a le ala o sa o ke le mai ro huma o ko mo me point le ala o su mai si fai fe au ma ka o le o ke le mai ro huma le anga e pe o ma kwa tu shua e ko fo i mai le HPP o le fisili la a o mangei la le paroka e ke koe se sefo. A o mangei la le kako paroka ai sau ngei makua mamao le mangu malo le fast. Maybe kuku mai mangi sui kuku akasi pule la kopo fere paki e ope ke o koe join le fast. Ia masinga lua mai ar sap, masinga kodu mai ar HRPP. O le winga la lauta. O le angei la le rumanga i o lau e ka le sia. Le anga o oi or kanga kau le akua. E ka kaunga kau nuu uma mea ke sau wainga. A faila o le anga sau ngoa le aposkoro vidiamu ma fo e ia la audi. Alu e fa ingoa, fa manguia i ai aki e kopo, fa manguia i ai fa whenga inga uma. Fa akur paki, ma lo ku. O la langa kau nuu poro ia i prophecy. O langa kau nuu varo anga ngā whai au. A o lau sau ngoa ngā whai i loko o lua e malaia. E le ise mea ngā ku. Lea lawa e toi susu mai nei. Wa e le toa. Wa matua e tu shua. Sao i fa ale au fui le kongo. E vai ngala e tu shua. Nei na u fai hatu pa pena. Le nga e foi la u fai fe au. E foi ko fai fe au e ko kele u maka ko ka kele loko e fai foi o ko finga, e fai o ko finga. E di fa pe fu ile e sa wale nga ngore ko musu ya u matato. But o la utala le u te fai atu nei. A e sau ngei la e fai nei sau ngoanga. So ona matua tau ai fa pene. Ai umanger fai ngā pālo ka le la fai nei. Ai matua tili ei ona lai li to ele le HRPP. O le mea la kupulu manga i o Bishop. Anga o auskanga ka roku i ngā. No, gere o elise kau faleanga o le fact leo ki fai aku wai. Anga o roku ai la i ngā no way ho sei koe wha awa wepo. Awala ukala, suis ka ko fai fiau. Ua ka ano le kingo, ua wha ale kingo ka ko fai fiau. Ua oso fua ia i oe. I mea ia. A ua le oso fu ilai a veile a nganga sa o le akua. Ai ua oso a veio ngā langonga maunga manga. Maybe. Ia, tatou tuli matai. E, maa ngai ngā mea wawa. Tatou tuli matai la. Pe kau ngu i waro anga wa. Oh, ka ok. E, fo i fai fi au o mai la tau ia. A me la tau wha malo si au nganga ia la uli e mali toa. Ma tau iai lei umar whenga paro ka kele. Walanga ele ai a ngisi o lea le a tatou wha moe la tau te valo ia pe la tau te fosinginga. Ah, ia mea tutupu wanga o ka ngaka e mara malama le whinga ngaro o le tua. Yes. Ele se la ukala. Leanga ua umanga kupu. Ua umanga kupu. O le aua ka mamai uma leanga lako pekinga ma predictinga. Le ungar paloka luafe rua kasi. They were all wrong. No, not all. Langa ia e ngama. Le wingo na ukala. E le vai ngale fia e oro i mea fa mai ora ko la ko wa langa o le to tele umana matua la to currency e ma lo le HRPP ile election ngeki makua i se ma calculations
Ko e ka kiule tu man mai nga. Ah, pa wa ka ngaka nga sa o le leila la ko le la tu ka kiule tingor paru kalen kengi. Au ka ngaka o le tua. Ya. E ai fai fe au nga maku i la ko ka kingwa. Nga maku i ka o kingwa fe fe au nga. Le ko ele le pipi. Yes, ele i fe fe. E se mai ka mafu ile ngala fila fia nga nga vai ko ka wo so kai do fa kan ha mai rumar kelo la ko varo anga. Ai le ngi me sorry, o le me ka o le fe fe au valo anga. E fai ele kupu. Le ala nga ya la ingo ule ke le io inga ha o me ai si o di ko ke le o le me o manga kupu e fa ko au mai ko ka o mai winga o me. E le fa pe nga ha le fa ingo ngi me. Ma na ya fo si vai nga ko fa banga ko wai kuro. Le ai le e ai ro kare ko ngoma. O le fai fe au ka ka le tua. O he's a seer and revelator. Ah, e ka kaunga ia i loa le mea le kupu e la pakai ka ngaka. I afu inga mea ua umangu kupu mea koe kau fai miri mai la ia kau fai mai wha mkalanga o mea ua umangu kupu. Iso ia se, iso ia se ko ke whai ere monger ke leo mea. E ngone mea ngā re ke le ngau ke e ka ko mea. E si sila ia mirea mu mafoi. E ngango ka uara puskoro lea. E langa hele o public ke le maingisi e ka le sia. Ale ata te tala noa i kalesia le ele o na i tua la tu tala o le mai i ruma. Wai le si valo anga le si me la unga ko malo. Le se fe solo mai a o le vanga fai la unga. Ele i kupur mele ya sem fa mea. E ele kai mi loka i kanga kalelei. Aisa o loko ka kaleanga. Ele o kupu. Ele o kupu. E ele kai mi loka i kanga kalelei. Aisa o loko ka kaleanga. Onga o kupe mar malo si o kupe. E ele kai mi. Ko ai ngā whaiwhi au la ngā kau kei pua. Ai lau ke maua musu musunga. E pre-warn mai ka ko. Ia ole me de, ole me ua umang kupu e koe akufa mai. Ole me tonu hale a lea na irwhi ngā lo lea tua. Ole me, ai ai sori. Oi whai le rengi whi a le mea, wakako karangongi. Onga ole tūranga le o toi sa warisunga whaiwhi au lea. Ma koe sa koe wha bea mai. E maa laia. Ia le whalala koe kaule maa laia or fast. Angu sa singi fast. Na umani taulangi mua a le u taulangi public o leo kele la mele o ia ai a umangeila ele ko ele le fast o le ale mela kupu le kale sia lea now e ele meu ke manga o ke rosa mo o le loku le le loku wai i fa masingo le fa ia fa un orkes o talasa o le loku foi le loku le mongi o le dangers nga le mele. Yes, ele alo foi fa so ole onga nga ole mea. O fisiri fa maka ele ua vave champer fai fe au le kan. Le ale fa sa mo ele fa maka wole vave fa pa, ua vave fa pa fe fe au. Ua fa pa fa nga ai ngalo ia. O fa ai unga ma ale le sila ko sa mo ma fa kari ele ku. O le lunga o lima o kanga kai loku ya kia. E oi. Awa aru ngi la so kanga va kele fa kai ngara o kara fa. Aru ngi. A ko sila ku ngi sa mo. A ko sila ku ngi ile fe eia LHRPP ile fe eia irunga. Maybe marisap mangisi le against the fast. A ko va ai ngi ile mele o le fa ya. Ele fa ya le un parok o yo le case. A auto sila nei fa even ya li mongi malanga fa nga. Public ni mara fa ngola ko kala. So le kakau contempt of court le vai mai. Kakau. Oro o kari ko nga. E matua contempt of court lava. Leo ifu fai mai kuskusinga. Ma fai anga i kangaka ia le defend. Le keke. Ma pie fa kausua. Ona ole lato le tali. Ora fisedi. Ole har kofe. Ole ala kofe au nga mea. Ale fia kari la ia loia. E keke ole mafu anga nga e kele olo ia ili mongi. Ole mafu anga nga e le loia ilo wakari.
O le mafuaaga ga ele o loia ai le sikoakele le o kou lea lē faifai ele o au i faaloia leaga i lē au mafaufau ma komai o le mafuaaga ga e pei o mafaufau o KC ma loia o Mario o mauga ma Mario ia matania tulolu safa mapusu o lae malamalama lelē ia loia i le latou mea lae fai a leai a se me e kaukali ai fuagega palafu ai ke losi fa kula ukala e o ia matou le au le luia e o afo ingai kamaiki e le fefe wa i umangia o ma kua i loa o ma ku kala pepelo leo ia fa solo ge fela ko moni ma io ah e ma ora menga wa ka ka mo lia le uri ile contempt wa ka ka mo lia o le wo my contempt of court ma ku o le uma ka uru ma ngol fa msi ko o le fa kati ale ua i fo fai ngai kuskusinga o ka vai aku fo i karangoanga so le me se si a ka ki ia ko ro e fake pages ma meo wa o mea nga ia mo meo ke volo fo ai nga mo fo ia o le wo i fo publicly pe i fa ma ia wa la nga ia me se o vai aku ngale i le post ali si mai ka inga le e pe ia lo ku e fo ia sa mo o tangata le o vai tu lo vai aku ka ko le kalisia le so le kulo wa ngai fast la ye tole ole maku ai se ko HRPP fo iso ti ko ngu ole mele lu te fa ye tu matua i ta uva lea o mai manatu ai ia e le se kenge ngale ke vai ko e o ele ngor ke ga sia so mai nga kala tole o va ya ku ka kali pu fa so le le ai lo ma fofa e o fa ya nga fa fe kai fa mai vi ia le ali ele se fake page e lo ku il pishapo vi ia le ali io e lo wa tali tatalo ale le la ngor ke ah sedi oh my good boy e mafuanga o fa ya kur melia sa mo mala fa fu ma wo le ka ke la kan palo a fai o pisar ke ngele ai upu ia makala ya e loku i e lo loku kulo lo fio ngai fa masingo no o tele o tau fai ni tu la ngai le anga se o ka ku e le ya se e alo mai ki mea a fai la o le pepe se mai maka post mai ka ngakor ko e ka le sia ma pe folinga mai ko ki fa fe kai le umor keis fa maka ile o liki ku ngai ka ko mea la o fionga ka me kai fam sim o le ase fa ko fa le fa maka ile o kar ngo inga ko ko ka le sia ele o liki ku se ko fa unga bu fa ele o le mea ngai o ko fa fe au o le ka fi ofi o ma kwa sa mo kwa ku le campaign al HRPP kau ke roku uma i roku fa o lainga kau ke roku uma e o ko lo wa e ka le sia fia a ola ukala le o ke fa ya a ko wa lo fa mongi ko fa fe au ma ko wa lo fa mongi fa ka ngale kwa ka puwa i le lei ale o ko ngi media ale o ko ka puwa i le lei a fai fo wari ki ya ku ngi kala i nga ku ranga fa pena o ngo sa i ola wa ka o ko mai ya o topa o i ngai fa ye le mo mele ya o me nga le ku la i me o matua ya o si vai nga o ke fia fe mai i a o tali ai pea ia le tatu wa fe so ta inga ia ma Samoa pe afa pe join mai longa wala fo to fo ia le tatu wa sum link ele faina so wa fe mai ya so wa fe mai se fa sina uta lai ta penanga ale vaenga fa u fa ia le fast e tu sai o tatu sui fa tu now muli o wa fe o lo ke kauri mai nga the latest Ryan, if you have it there, I've sent it earlier. If you can put up the current registration figure, ole current registrations le al paluka le tatu
le stala le whainga palo tolo ia. O lea ua no po tau li baina ioe. Whaaptaisi tasi o ia tia usa moa sa ia sentinga menga. O langa ladies foi lea. Lena mai official whainga palota. So, and if Ryan, if you can put that up, the OEC voter re-registration update by 8 a.m. Friday, 27 June 2025. Now, eva tuai lunga maa. O lea la wea kia o kori mainga. Tau sisira mai ai. O vai maunga mua, so karakarangoa kui whika zia. Ia ona tatou me ilola ia. Na ngai le vaenga kaua, o ke fia wha asoa atuai. E tusa ai o tatou sui e lua se fulu ia e ku mau kongo le fast. Ma isi tatou sui wha auriori le ngata i lea. O sui e ka momo e kai kua kolu, tai to lua i lalo le wha malu le fast. Ai si kako mai momo e kako kalafi lea. O vai maunga mua, la tatou vai maunga mua. O ila dole o fa mawina mainga ile le stala vai maunga mua. Tolu afe lima se lau iwa fa. Tolu afe lima se lau iwa fa. O le taimele nei la uta o to vai maunga mua le fitus 4%. 70%. O ila dole le stala. Yet to register, mo ila dole te tau o na le stala po o lae kakau ila ele o ile le skala. Afe lima se lau tolu sumar fitu. Fa pasengi. Ko e course 4%. So far, la useki vai monga mua. Now, let's go to vai monga lua. Vai monga lua. O le numera le ufa mawina wa umana restala. Lua afe se laus fumarvalu. Lua afe se laus fumarvalu. A fa baseneina ua onos 4% le stala umai on fai mo vai monga lua. Na ua vatu lunga, thank you, Ryan. O tangata o lea yet to register o nisi o le a e te tau on listala le whatatali e taun listala e awhi whase lau sumo le ono ma waile o pasene whase fulu lono winga to e whase fulu pasene o le tū malo vai maunga lua a o e whawhonga mai o le update le e watu fo i mo oe e whase pasene sau ia vai monga tonu o le whainu mera o le ua mai a o na register leina tonu wafe varu se lau sumo le lua a fa pasene ono suma tasi pasene o le lola lea vai mo tolu mai on le stala yet to register lua afe fa se lau fitu suma tolu lo no winga fa pasene tolu se furu maliva e mo o mia la vai mo tolu le tato me i lunga you know lau mana ia but e ka kaunga ka ko au sia fikus furu nga fiku lima io sau ia vai mo fa la to mai on a restala lua afe tolu se lau lima suma fa fa pasene ono su tol pasene o mai ono le stala ila to ele ile stalina a fe tol se la ono su fa a fa pasene ina tol su fitu pasene sa ia fale ata mo po fale ata tas fa fe tol se la wiva su lua. Now remember so far ori ku malo piko ike kele ngai la kunula fale ata tasi fa fe tol se la wiva su lua o mai a ona le stala pasene lima se fitu ila do ele ilesi talaina tolu afe tolu se lau maliva. Wow, that's a lot. Faleka kasi lono winga vai moso le pea lo popa la fua fa mole vai koloa o to umana le ia faleta tasi e mo o mia le tato le stala. Faleta lua numero le stalaina fa fe se lau iva su moleono ono su fa pasene o mai o ila tau ele ile stalaina lua afe pe te tau le stala lua afe tau se lau su lima e mo o mia fo i faleaka o le fesili le mo o kou faleaka mau marko vaenga tau te no nofo le taulanga tau te lata le taulanga ai se a ua kou faianga ai io ene taua te le tau e fai tau le stala fa mole o mo mia the election is just around the corner e taua tele falata tolu la dou mai ona restara lua fe fase lau rusu malvalu pasene fasu mariva la dou ele stalina lua fe lima se lau su marfitu lima su matas pasene aka kili fale aka uma so le mo kwa mawa eri fale ta fa
Ngo fale kakasi. Ia manleua fale akalua. O Wayne, fale akakonu. Limongi, fale akafa. Ali. Ia wa ina ifa fengo fie mo tau. Ta totu fale atafa. Ila jo mai on le stala e afe varu se lau fitu sumar tolo. Pasene fitu sumar valu. O ila jo lea te tau on le stala. Le stala ina lima se lau fase furu. Dosun lo pasene. Seki. Seki ka kou nga. Ele o te lela. Sa nganga mua. Ila jo mai on le stala lu afe lima se lau dosu mar fitu. Maua lima pasenga kou le skala wa yai. Ila jo ele ilesi tala ina lu afe mar tosu mar tasi. Wow. Afa a ko le lola sanga mua ele i le skala inga mo mia sanga lua fe va se la uso marfitu o umon le stala valu su tasi pasene o to o ila to le stalina fitu se la marfitu su fitu pasui pasene se le ye sanga lua ate mo mia le o se fiku se la unga le skala sanga kolu lua fe to se la fitu sfulu ila to mai ma o pasene o su valu afe malaiva sumar fa ila tou ele ile sitalaina ya aka kango ela ula wa ngo wai lunga uma fa pema so me mai la se fa sa fa so o te fia fa so tu le tu la ngori to ila tou le fa ta pena il fenga palota mai I ka ko sui o mai I ku malo lima sumar kasi o le wa mai au no sa ilia tua enga o le lima lava I ku malo lea e iai le whainga fo ile le e ko a kolu sui ma ko a lua sui le kam mo e hei o le lima a o isi ku malo uma na o le tasi lava le sui o lai ta moi now I sui wha avae I e lua se fu na o le ko a lua sui mai sui wha avae lua se fu le fast le kam mo moi o loo iai le tu ai ngā whinaunga le nā e to a tolu tangata o loo whinauina le nufua manga kua mai foi Samoa ai mai so le fast o le lua se furu lea o le priority lea le iai al vang fa ufai o le ale winga o le tala e ka kau o ngā kako koe a vea le lua se furu lea koe ave iai le wha mua ma fua I sea onga o sui wha avae I o le wha tuatua I le tua sa mautasi lona lua o sui ia o koa ia o koa mangu ia na tutu le taimi o le mo mianga ma le taimi o mawhatianga o le vanga whaapufai. O le ala la le nā le ua ta o tuai le ala fua a le fionga le teitei fono. Ai maisi o le vanga whaapufai a toa I Samoa. O le a koe ave le wha mua e ave suia ko lua sfulu. Se whai atu la lautala. Mai sui mai ko lua sfulu. E ko a lua sui ia e ese mai la I sui nei e to lua sfulu. Leana o le taito a tasi lava sui o le fast le wa ave ia I wha. O le sui I palauli le wha le wha. Ma le nofoa I sale lolonga po fa sale le anga mua. O nala le fi abatu isa ui fa soa. E nei vaenga o le fiafi. Wa ka kia ia isi ngofoa. O laina o le taitasi lava. Ia. Ngofoa fo ia luas fulu tanu no toi. E se mai ei ngofoa la ia le HRPP mai isi vang fa ufai. Lai o la ua ia le fofua ngā le komiti. E mai se o le taitei fono. Mo le luina wiji se umaka kubo ia. Ai si ka kubo mai ia. O te fia fa so atu mua I le nofoa o palauli le fa. Now, yeah. Au ko ke pole a ko fa longo me se ka anu. Ya. E kan kaia kan. Na. So fa so mo tu lava ile no fo pa lauli fa. And now, e fai la fa so ale. E fai malo u loto fa a lo tele. Malo u loto a lo fa tele. Ya, ai mai se foi. Le ngo I pa lauli fa. E tele a o tangata ya o le la au.
ai si ava ko la uia fa solea tau ina ia fai tau wane ai lau fa fonga baua ai me se ka ko pa lau li fa fa le la sa u mo paroka o pa lau li fa fa le tu mai ai le fionga ia laki leota laki o le fo o mai tau watu o le ua fa ta pena mai ai fionga ia fa o le tani poni fasio ai me se fo i o le to fa i tu la fa le ia fiu tolu tangata i o le ata pena mai i e ai foi lo tali tununga ua mai a ona fai soa lo pulenga ua fai feu tanga ina ma fa soa ma le fionga te te fono ia i tu langa e te tau wai ona manu malo ina le no foa i lalo le fa tu le tu sa mo tasi au ni lusi mo foa ai le yo ola fa soa fa lo tu i fale ma le tu mai foi o lo o le kai fongo lava ma le komiki fa ko fa la ina e vai ton wai le tu malo ma le tu malo i fainga e ono manu malo ai le ngofoa ma fainga ia e tilo e pui mai ai le ono faia ina ma le tu ila lon foa o mea ngai lua lai ka penga ia o le fate te inga le sa tu pu palo kan ke ngia sanga nga lua a o le ala o le ata tu tara noa ia pa lauli le fa o mona mawala of sota inga ma sa mo o le fato fa la inga la vai e sa ye se fato fa la inga la fionga ia leota laki e mai a lo le pa inga le nei ia ona fa ma vai la ile sa ye la na fato fa la inga fa pea e o ma lo le paloka fa ma vai lo pa inga ni peita na to e liu le to fa ina ua tupu le fa le tomu le na tupu le tato vaenga fa au fai i le teita inga o le mea ua kula i mai ua koe o Sofia ai ma le loko momo o le fionga ia leo kalaki i le sunga le la auli le mali e toa ma le tato vaenga fa au fai ina ua manga o maifia me e waku umai o ai maise la tau ia sa na nofo fa mingiska o le mea la ua tula i mai ua koe foa ia i ma le loko kele ma le loko koa ma le loko fingau o le fionga ia laki leo kalaki le ai e ui wa uma na faila utala o te le toi sa walanga a tau sila pa lau dit farfai le loko o fai pule lea anga o sesi ka ngaka e sila fia mongi e le koe sa e me i o ia fia me ia wa faila o loka mi le ia ke fa kafi kafe ai loa ma e fa eva eva kwa ma e fa pepe kwa ia nga o nga uma o lau pa inga ngei lo kofi bingiska that's it peita e le o le loko le nga ia i ka malo aku lo le fionga ia leoka pei ua koe challenge longa loko ina ua tupu mai le me tau o le betrayal lenga kula i mai. Me tau ua whaalata i te inga le tatou vanga whaupwhainga ki ngā inga o mai. Le ala le nana fiu e lofia me whaasufi ka maro palauri i whariwha. Ua fiu e ofa i eika avare, ofa i eiranga portfolio mingi skai ngofo ngofo i pia ma isi mau pengwhiki. E le i ka ua i a leota. Aisea, ngā whaaka ua i a ke ia. O le kaimire ngei pia upo e masangere akumu. E loa i loa re kaukai a soleanga. Ku malosi ar ko malo mo fa yaku ya fia mele ai le ai la o ke le manga o nga mea ai o ke ku mau i le fasingo manga nga au mai ai ya o lo ku malu ma le fasingo manga le ku o ya i le vai nga fa fa ela la le ma fu anga la le na to e fa au mai ai lo le loto fina o le fionga ya le oka o le hotel te mile nei palauri fa fa o yor suite ita ela o tua na ita lai o ia o le sui kai kai e uma loa la au le mali toa leoka a manguia le paloka which is o le ka ke fa ku maka ko karikom a manguia le paloka pa le mia la au ia o le o ke alu le process o ke kalangoa nanga o ke mana mala male leia i le fa vai o le fa tu tu ile tu sa mo tasi male leadership a manguia
sui pale mia palau li farfa o lo tal tonu ngale na ma o te tali tonu ma o ioi o le fa ko fara inga nga la ka o ko le fa fa na ona o te fango fango atu palau li farfa le anga e uso ma sa ku pa ke o ka ko wa ui pe no fa yatu o lo wa le tali tonu o te ta oto fo i le tali tonu i fainga fa vai e vai fa fa e ia lo ukari ko o lai ave ar fa mo mo ar paki ia ila to lua se fu e ave sa fa i lungo no fo priority pa mo pa lau li fa fa tu lo pero fat e ina yo uso nga yo kausonga ma ko au ainga e mau ke kau isi kama mau ke kau isi kama yes ai o la ulea o lo ulea tel tunga o fo ine ele ai a fo se me ala te e fo o ye le matenga lo tatu ba o tu si la fi asiata e fa so atu la ai nga o ko e fango fango watu ma fa mana tu na inisio vai e se le koa a kongu nge ke i wale le a ure kiki o leo kalaki kulanga o palpala malo au a e fea ngai male kumano a tonu e le so olo na pali i tu langa o leo o atu le tu malo ma fio anga ma fa tufusia ma sa a tu palpala malo a ole meta o sa ili malo o laika o kore fak o kamano o anisi vai te lore me mita o lo loto palauli falefa anga kau kiso ore me mika o lo loko mo le uru ai kaimi ua fea ai kako sui o le fongo sui kofia o se tō finga na o le au upolu aku rou nga o sui a mai upolu e ka ia kasi ar kanga e ka i mai sa vainga o le ko o le fionga le alori ia vai kulungi pe a fai sa olo a o kofi nga yo sui o le fongo sui kofia e kau fao ia e o sui au e kau fao ia le upolu a le ua lala o ai le liu o le tatou va apalu le farfa le fionga le papa le fionga le lau a le ua ma fo isea sa ili malo le o kalaki na o fa penatu sa ili malo le o kalaki e manuia lo le fatu tu le tu sa mo tasi o la utala le mar predictions le a asiata i lungo le tauta iai believe you me pale mia la auli sui pal mia lea o le fionga le o talaki yes e ngol fenganga kai sui kai ya na ona o fatu fa pena esi a uso fa ole tane Bonifacio malautofa fiu malosi o le tula faleli tele o tausanga o le atua e le taitai lo lo soifua o ai te rua tala vau a lo winga i o le tautau le mau asiata ina ia sanga ia ne masile silane palau li farfa ya ele tautua a le fo itamali malana fa maoni e tu le na tato mau malo mai ia wa wafa angaru o ia leo kalaki pala sirka ko mera suiva angaru ese aku mafipule pala sirka ko mera suvaru kusama le pipi a vai o ia ni friends a leo kalaki mafipule ai e va la laka ko i koso ko i mara va nga wala nga ia yo kanka manga wo e fa pe mai koso mai ma oile e ko urua o te minei ele stato fainga palo talaiti la ai fa au we fia me wala nga o majority fia me e po o me i o le HRPP po le lava o la ufa so ala nga ma la tau le ma tau tuana ma o tau o ne o tatu ba vi fa ngalo a fia e si o na vau au fo ina i avea tulanga yes e ia le ele o aku ele se lau pasenge uma fu ai tatu tuli matangau le tautua ma le whaamaongi, ma le sa ili malo o le fionga ia leoka.
ina ne ngalo e upo masania at least we forget ai a mangui ole uka kulo ili ka penga se me fa inga a ofea ai le manga ia pale mier sava sui pale mier sava ah eva ia o isi au tato si ole tau te puna puna manu fo ole ka ke kala fo o le sia kanga ka ma kwa fe kau ia le alu alu palo ka fo isa mo ai alu e ngofo isa mo ma fai kau ko sanga ke fo ora ka ma o fiu le ara ka mo fiu siku ka mo le ka sina ka ma le mo e no vai longa fo ilang kau ko isa mo e ia e mo le nei te ora ulea na o se vai vai nga e vatu a le lei o le uso e fapenga e ia mea e whaaloto i whale le tau sirisira e fo i mea mau te vaa vai atu e na ona mātou wololo pito vaa na ona mātou tau tau le mau ai pule lava skrafu nge i le laolo na sa mana tua mai e le o le nau nau malo a o le sa ili malo o le mea sili nga e le o le ngau ngau ka e ia kaia ka e opo e fai whalanga mai o kiki au le nau nau ta ai ia kaia pela verka a o nā vaenga uma o le ua utoe wha manatu o utoe a fo i lele i hio tātou wai tū malo ia palau le wharwha ia tau tuanga ma utu o matuala lata le fōlaunga le fionga ia leo ta e mau malo ma wha ai ai ngai longa wha maungi le paki le anga o whainga wha vai o te tera noa o te tū fo i laha o te tūanga i whainga wha vai o le tātou vaenga wha upawhai o leo ka lai sau wha i le ticket mua mua o ngofoa longo winga o isi la tangata i e tua mai longo winga e lona lua mare lona tō ia o lau fo i le nā viu ia tātou ave le wha mua i le na la vieher ko rosfu ia o lau ngā wha asua mo palau li le wha ai e lango lango ma mo le tō teli e winga o lau tala ai a whai tau tisa ili malo ma sila silane nei vaenga ia a wane i wawi wha ngalo e ua mawar ka ko sui au mai sa la whai ai sau mai le ku malo le oka ma fua i sea le anga e le i mapu ma le i ngonga le leo leo ka le ku le inga tau ona iei se tatu sui au po se tatu sui o le fono sui tofia ia o te baba ia tu lava o le ala vai le i join mai ia le tatu vaenga le mai Samoa i o si o ko kilo aku fai lo mai foi e tatu ofisa i na Victor Vio let me know pe afa pe o join mai se silu ngol tatu sum ia ona tatu me i mai la ia lea o sui la nga wa paulo le sui o le wasfu lea e to a tolu tangata la to te luinga o le sui o palau li farfa ma le sui o sale lolonga o le tatu me i mai le sui o sale lolonga tatu me i mai si tatu fa so le sui o sale lolonga o le sui o sale lolonga e koko e koko no sui e kama mai sale lolonga o le to fa pauli le tamaitai sui fa oriori a pauli moana lo manu vai o le a fitalinga e se umanu fai mata sua ia po o fipulea i fai mata sua e pei ona sire fia langa no fipulea o le sua famatai fai a ai le sa tamo e mai a sa lenga e taila o lea ua suia nei i a sa le lolonga i lona sua fa se umanu ia ma le tofa ia le atinganga le ute vai atu ai le tamo e mai e fo o le fisili le fikula i mai le mafofa o ai e kakaunga ave fo ia i le fa mua tatu tala no ia o ai e te tauna ave sa o sa ilia na o inga lesi lava sa moa ma ni fa teina i nei finangalo lu te fai mo ti lo atu nei finangalo o le to tele ma nei ia yo e wafu fo ile tu tu le kalaki
Io le talati fa mauni. Mana ia fa tai to fina ngalo pe no vetu. Ele ia ka ko fa ai loa ku i le HRPP ma sap manato. O tatou te openly le tatou fa soa. E au wangi fo inga i fa pia wo ko fa fonga mai wa le li fa kula o kala ngoa i le kos. A le ka ke fast uma. Na te ile wa e tau for le ai. Ele o asia kai pa loka ia o e malo wai o e pa loka ka ngaka. Ai e ia no uki e te tau no to e fa mana tu atu. Ai ia nga fa vai o le vai nga fa fa wala nga e vidi ngai ia isa mo ia la au. Believe you me or kalinga fa ia. O lai aver fa mo i le ka ngaka. Like currently lai sa fa i mo fo. So o tali lana o le o tangata fo ilana le li fa tu ia ila uia angoso. Ia mo tango e toi mati atu ma fa manatu ia te oi. Langa yele skanga ka me piele o feiva kele kua i ngu mafio ama. A o tangata ese sa i di malo ma mo mia le vaenga fa. A o lo kingo mai fo i mea o lo ia fai anga o ilka ko sui au. O ia le avea ma sui kai. A pale le fai ngā malo sui pan mea mau kingo e. Pe atu sai ma finga lo le tua. Tato me me sa longa no sa elia. And I'm hoping for i mo me se avangoa o le fionga ia fi pulea i fi matasua. O fa fo mai tato komiti fa mono. Na o sen na tu le link. Mai lo te umi fuisi tatu te me talo le fai amatu mai al tatu fa soa. Ai sa o sa ilia tu lava ia fi pulea. Po o le ase mafua anga. Ua ia tu ua ai ia fai a ai po sa lenga. Ai sa ue kau vai sa longo walanga o le me ele se me toi nana tia. O le telefo i o tangata manino ma mala malama o le telefo i ele o mangingo ma mala malama o le telefo i o lo ofisili fia mala malama. Sa au sa ilia la ina ua afe atu le fionga ili. Fe pulea i o i New Zealand tempo ile sa tamilo mai ai mo tatu lulu. Mo ile o le ava noa mate nofo nofo ai ma le tapa au fu i tausi o ile ala tau le fionga fe pulea. Ma o fa afisili me. O le ala mafuanga. E se mea o kupu ofisili o iei se mea o tupu. Malanga e pe a kilo ngai. O laanga ku mai fai ai. Ku lou sa lenga. Yeah. And then all of a sudden, sui mai ai sa lenga sa ua sau isa lolonga. I fasa leanga. Ka ua kunga ingo ue favengo fia au tona i lo fasa leanga kasi ua ko fa lima. Peita eila. Na mai ano no usa ilia. E le ai ma se me ka o se mea leanga fe pula i ua fai e mangingo. Nei se mea fa pena. E leise vae ngor polo keki ma tūlanga uma o afo i vae ngana tau whaafonga solo ai. E le ai ma se vae ngā wha maoni o loo solo ngā le lei le lufi ina ma le wha o ngā ina o le polo keti. A sa lenga le teiming tūla i maifu prea. A o fisiri la. Ai se a ua sui ai. Ora kari. E le fau whainga nei a sui whai pule. E le se mea fau. Yes. E le se mea fau le mele o lo ngofo wa